Na njegovom aerodromu svake parne godine okuplja se elita vojnog vazduhoplovstva iz čitavog sveta, proizvođači da ponude najnovije modele, a potencijalni kupci da ih ocene i eventualno nabave. Eksponati su izloženi na otvorenom prostoru, ali i u zatvorenim halama. U njima pojedine konstruktorske i proizvođačke organizacije upoznaju posetioce sa svojim modelima letelica koje pripremaju ili nameravaju da proizvode, kao što su, na primer, ruski nadzvučni Suhoj 21, naslednici Suhoja 27, Burlak, nova koncepcija aviona, veliki transportni avion za grube terete ili južnoafrička vazdušna meta građena po nevidljivoj tehnologiji Flowchart 2 i naravno budući naslednik jednog od postojećih aktivnih nadzvučnog aviona Concorde. Mada bi se ova tradicionalna priredba mogla nazvati susretom velikih, nebom brazdaju i mali koji svojim bravuroznim, neverovatnim akrobacijama svedoče da su i oni u svom domenu veliki. Same cifre deluju suvoparno. Visina 20 metara, dužina 75 metara, raspon krila 70 metara. Ali zato izgled američkog C5 Galaksija, diva među transporterima, zaista impresionira. Nemalu pažnju prevlače i drugi velikani za razne namene, kao što su evropski Airbus 340, za 330 putnika, američki novi transporter za bacanje teških tereta iz vazduha pomoću padobrana C-17, zatim nekoliko ruskih konkurenata kao što su Jumbo Il-96, a posebno Iljušin 76, koji je praktično pretvoren u leteći sto za ispitivanje novih tipova motora u letu. Uz njegova 3 mlazna motora, na 4. mestu je postavljen propfan sa višekrakom povijenom elisom, da bi se na taj način ispitala nova pogonska grupa, a mogu se ispitivati pogonske grupe koje razvijaju potisak do 25 tona. Svaki od ovih džinova ima neku svoju specifičnost, kao Galaksija, na primjer, što ima svoje rešenje za stajni trap i raspored točkova. U ruske putničke avione Tupoljev 204 ili Il-96 ugrađeni su engleski motori i američka oprema. Kod novog, teškog transportera C-17 posebnu pažnju privlači svojevrsna konstrukcija krila sa ogromnim zakrilcima koja obezbeđuju stabilan let na minimalnim brzinama i specifičan sistem u pogonu koji omogućuje avionu rulanje unazad. I dok nastavljate sa razgledanjem aviona, takmičenje u akrobacijama za svetski kup još uvek traje. Svaki pilot ima na raspolaganju 4 minuta da pokaže svoje umeće pred strogim žirijem koji budno prati i ocenjuje svaki pokret, svaku izvedenu figuru. Među vojnim helikopterima i njihovom arsenalu ubojnih tereta našao se i ovaj mali mirnodopski Bell 206. Pilot Ron Bauer je u njemu obleteo svet za 229 časova sa 84 usputna sletanja na tle 21 zemlje i to samo radi pregleda i punjenja gorivom. Da bi uštedeo što više na vremenu, pilot je tokom 24 dana jeo samo u helikopteru za vreme leta. U novijim verzijama vojnih helikoptera opremu za izviđanje i osmatranje konstruktori postavljaju na visoki jarbol iznad osovine glavnog rotora da bi joj se obezbedio što povoljniji uslov za rad. Ne liči li vam ovo zaista na glavu vanzemaljca E.T.-a u filmovima o vanzemaljcima? Američki helikopter
MD 900 Explorer, koji ćemo upravo videti, stigao je prvi put u Evropu obeležen kao najtiši dvomotorni helikopter na svetu. Može da ponese 8 putnika, a cena mu je samo $3 miliona. Sa korisnim teretom od 1163 kg, brzinom od 255 km na čas, može da preleti rastojanje od 540 km. Francusko-nemački vojni dvosedi helikopter Tigar, koji zbog moćnog naoružanja koji nosi nazivaju ubicom tenkova, izrađen je čak 80% od kompozitnih materijala. Pod nazivom Eurokopter on je ušao u sastav vazdušnih snaga zapadnoevropskih zemalja. U letačkom delu programa helikopteri su na veoma slikovit način prikazali sve svoje veoma široke mogućnosti, izvodeći razne akrobacije, uključujući i petlju i lednji let. Posetioce na ovakvim smotrama ipak najviše privlače oni najbrži, najekstravagantniji. Ovo je Rafale, miljenik francuskog vazduhoplovstva, lovac koji će i posle 2000. godine ostati u službi. Tu je i ruski Suhoj Su-27, koji drže više svetskih rekorda. Poslednjih godina, zahvaljujući svojim izuzetnim manevarskim sposobnostima, Su-27 je osvajao laskava priznanja na svim vazduhoplovnim priredbama. Prvi put se pred gledaocima pojavio i njegov naslednik Suhoj Su-35. Nova konstruktivna rešenja, postavljanje horizontalne komandne površine kanara ispred krila, poboljšane karakteristike pogonske grupe, doprinele su da se Su-35 danas smatra najmoćnijim lovačkim avionom na svetu. Već 25 godina britanski avion Harrier predstavlja svojevrsnu atrakciju na vazduhoplovnim priredbama i smotrama zbog mogućnosti da poleće i sleće vertikalno, da lebdi i čak da leti unazad. To se postiže pomeranjem izduvnih cevi motora, čime se menja smer mlaza sagorelih gasova koji izlaze iz motora od horizontalnog do vertikalnog položaja. Na trupu aviona jasno su obeleženi položaji mlaznika za horizontalni let 0 stepeni, za vertikalni 90 stepeni i za letenje unazad preko 90 do 95 stepeni. Od 1974. godine, kada je prvi put poleteo Harrier, je osvojio mnoga priznanja u svetu. To je britanski avion. F-18, poznat takođe u svetu Hornet, je doživeo mnoge modifikacije i rekonstrukcije, ali tu još nije kraj. Predviđa se da će njegova dve varijante sa novim pogonskim grupama i najsavremenijom opremom biti konkurentne čak i 2000. godine. Miljenik američkog vojnog vazduhoplovstva, lovac F-16, poznat širom sveta, drži rekord među vojnim avionima po broju prodatih primeraka u svetu. Evo ga. Pojava novog lovačkog aviona Eurofighter EF-2000 očekivala se upravo u Farnboroughu. Da bi se donekle ublažilo njegovo odsustvo usled tehničkih nedostataka, u specijalnoj hali je izložen model aviona u prirodnoj veličini. Razvoj lovca za 21. vek započele su Velika Britanija, Nemačka, Italija i Španija 1983. godine, ali su tek u proleće ove godine poletela prva dva prototipa. Zato je posetiocima u Farnboroughu omogućeno da u hali na velikom polukružnom ekranu
prate animaciju leta dva aviona EF-2000 kao da sami sede na mestu pilota drugog aviona. Na ekranu se vide čak i pokazivanje instrumenta u kabini pilota. Ovo je trenutak poletanja. I odmah posle toga zaokret. Onako kako to vidi pilot sa svog sedišta. Evo i trenutka kada se avioni snabdevaju gorivom u vazduhu u toku leta. Na vazduhoplovnim smotrama ovoga tipa uvek se nađe i poneki avion koji svojim neobičnim izgledom privuče pažnju posetilaca. Takav je, na primjer, ovaj švedski Saab 340 mini AWACS za rano upozorenje i upravljanje lovačkim operacijama. Nesrazmerne dimenzije nosnog dela američkog Pilatusa BN Turbo Defendera bile su neophodne da bi se u njega smestila antenski sistem radarskog osmatračkog sistema. Ruski avion Mjasićev M55 svojim vitkim krilima više podsjeća na jedrilicu. Građen kasnih 70. godina kao ultravisoki presretač za obaranje izviđačkih balona, sada je prilagođen za ispitivanje visokih slojeva atmosfere iznad 20 km. Svojim izgledom M55 mnogo podsjeća na američki špijunski avion U-2. Letkački program u kome izložene letelice pokazuju svoje mogućnosti i sposobnosti prava su poslastica za posetioca. On počinje defileom onih bez kojih se ne može. Let aerodromskog helikoptera i zavijanje sirena motorizovane kolone oglašavaju početak parade ekipa koje ulaze u sastav aerodromskih službi za održavanje, obezbeđenje gorivom, vatrogasne i medicinske službe itd. Na izloženim mestima su ostale samo letelice koje neće učestvovati u letačkom programu, sve ostale posebni tegljači odvlače na položaje da sačekaju vreme za svoj nastup. I dok letelice odvlače na mesto sa koga će krenuti u vazduh, u isto vreme ruski sportsko-akrobatski Suhoj Su-26 poleće da u okviru svetskog akrobatskog kupa pilot Nikolaj Nikitjuk prikaže svoje majstorije. Evo zvon. I dok Suhoj 26 nastavlja da plete svoje arabeske na nebu, ka startu se približava grupa od 14 aviona tipa Hawk. Na repu svakoga od njih se nalazi zastava zemlje čiji pilot upravlja tim avionom. Britanski Hawk se smatra jednim od najboljih trenažnih aviona, a prodat je čak u 750 primjeraka u 20 zemalja sveta. Oni će u grupnom letu pozdraviti posetioce. Za grupom Hawkova lagano, ali elegantno poleće predstavnik evropske porodice putničkih aviona, Airbus. Hawkovi sleću da bi oslobodili pistu za poletanje Airbusa. Najveći od njih za sada može da ponese 330 putnika, ali se već prave planovi da se početkom narednog veka vazduhoplovnim kompanijama obezbede dvospratni avioni A3XX
u kojima će biti mesta za 550 do 850 putnika. Niskim preletom nad aerodromom četvorka aviona tipa Falcon pozdravlja posetioce, a za start se već sprema novi američki teški transporter C-17. Pre nego što poleti, avion demonstrira specifično sposobnosti da dužinu staze za start sam poveća krećući se unazad. Njegovo potonje poletanje naravno odgovara dimenzijama i masi tog novog vazdušnog džina. Da bi podsjetio na svoje još uvek značajne prisustvo na svetskoj sceni saobraćajnih aviona, nad aerodrom se pojavljuje rodonačelnik jumbo džetova B-747 i kad se očekivala pojava nekog od novih linijaša, usledio je vazduhoplovni vremeplov. Starije generacije dobro pamte to karakteristično brujanje klipno-elisnih motora najvećeg aviona iz Drugog svetskog rata, američke leteće tvrđave bombardera B-17 i prema njemu, već posetioci mogu da ocene napredak koji je vazduhoplovstvo učinilo za poslednjih 50 godina. Zatim, još jedan ratni veteran. Zaštitnik bombardera iz Drugog svetskog rata, Lockheedov Lightning P-38, kog su nemački piloti zbog karakteristične koncepcije sa dva trupa prozvali račvasti đavo. Najveće iznenađenje je, međutim, tek usledilo. Bio je to nostalgičan povratak na vazduhoplovnu scenu jedne od njegovih legendi. Vickersov dvokrilac Vimy pripada posebno mesto u istoriji avijacije. Na njemu su pilot Alcock i navigator Brown jula 1919. godine za 16 sati 27 minuta obavili prvi prekookeanski let od Newfoundlanda do Irske. I ponovo vremenski skok od 50 godina. Na startu je prvi nadzvučni putnički avion Concorde, ponos britanske francuske vazduhoplovne industrije. Mada već u podmaklim godinama on još uvek nema konkurenta. Rok za pojavu njegovog sledbenika, koji bi navodno trebalo da leti 2 puta brže od zvuka, je još uvek nedefinisan. Puna 2 sata su posetioci zatim uživali u vrhunskim istorijama pilota savremenih borbenih aviona. Odabrali smo 4 karakteristična primjera. Ovo je Rafale, predstavnik Francuske i jedan od najvećih konkurenata budućem Eurofighteru E-2000 za mesto lovca 21. veka u vojnim vazduhoplovima evropskih zemalja. Impresivnim poletanjem započeo je svoju prezentaciju američki F-15. I upravo tada je jedna ptica proletela u blizini. Evo sad ćemo je videti. Prošla je. To je velika opasnost za svaki avion, jer je u slučaju da ptica uleti, odnosno bude usisana u motor, tragedija gotovo neizbežna. Takav se slučaj dogodio pre 7 godina na aerodromu Bourget kraj Pariza. Prikazivanje posebnosti i sposobnosti obuhvata, pored izvođenja raznih manevara, i demonstraciju minimalne brzine kojom avion može da leti. Posle ove figure usledit će upravo demonstracija minimalne brzine kojom F-16 može da poleti.
Sa posebnim interesovanjem očekivan je let ruskog lovačkog aviona Suhoj Su-27, koji je u svetu postao poznat ne samo po svetskim rekordima koje drži, nego i po tome što jedini svojim pilotima omogućuje izvođenje nekoliko manevara. Posebno Kobre, koju je prvi put i izveo pilot Pugačov na ovom tipu aviona. Evo još jedne figure koju izvodi Su-27. Vidjet ćemo njegovo zvono. Evo trenutka kada se avion gotovo zaustavlja i zatim vraća na rep izvodeći figuru zvona. Britanski Harrier je i ovoga puta impresionirao posetioce sposobnostima vertikalnog letenja, lebdenja, kretanja unazad. Jednom reči, onim što ga razlikuje od uobičajene koncepcije aviona. Završnica letačkog programa pripada svetski poznatom akrobatskom timu Britanskog kraljevskog vazduhoplovstva Crvene strele. Dok uživate u vrhunskim dometima grupnih akrobacija uz stalno prestrojavanje u letu, evo i kratkog istorijata ove grupe. Crvene strele su osnovane 1. marta 1965. godine. Grupa je najpre brojala 7 članova, da bi 3 godine kasnije prešla na formaciju od 9 aviona. Svake godine se biraju 3 nova člana grupe koji, posle duge i naporne trenaže, postaju sposobni da odmene starije. Trenaža počinje sa malom grupom na velikim visinama. Zatim se visina postepeno smanjuje, a formacija popunjava dok ne dostigne 9 aviona. Dnevno se obave 6 letova od kojih se svaki snima i kasnije detaljno analizira. Završna trenaža se zbog idealnih vremenskih uslova obavlja na Kipru, a zatim sledi ispitni let pred visokim vojnim rukovodstvom. Tek posle toga grupa dobija dozvolu da svoj program može javno prikazati. Nije li ovo dovoljno da na kraju i zaključimo kako i u vazduhoplovstvu važi ona latinska poslovica da je ponavljanje majka učenja. Repetitio est mater studiorum.